سلام تخطات التنت channel كما يتخونوا سنة كتكونوا نايوتر مني وتهيو بارلومي نقولنا كمهرنا كان كحنا زبلكو تحستوتات بفلاي دما أبزوان زي علمنا نبي قصات خيد الله أنت عين السقاطات اللو أنت عين السقامات اللو مفلات أقداس نزلوا غين سمعني زكنا تاتزي أب إسرع إسرائيل كلتن أقات يوم الزنبرة حجي سلي خزوة حبريتايو زحبريتا زدما نعلمنا أب كمي حدا جا كودقاه كم زخل زنبرة كم فلتنا توساخي نايك بحري سقامات ود يغطل الله سلازي بزعبون كرينا أما نقحتن أمريكان زلوا كنتات النابع سيخيدالو نعوز ملكاتنا لني كسام مودة تتقتلوا أم مودة تدمع بزعبو زملكات ناي بريزنت سياس أب كدمي حيال حمد أزجبرا كرينا شو مجمر يا بزعبانتين زاربا لنا listen here كم وترو لايك مقبار سبورت مقبار نزي channel أبا حجزيو نتسرحنا دما حجزي قبرو نت فيديو دما بزحت كم زبط قبرو قبل بدي ما يمزقنا نتتقبروا لنا دقف الجيب أزياء كنجمرنا let's go. Indian Prime Minister Narendra Modi help avert a nuclear war? Did he stop Russia from dropping a nuclear bomb on Ukraine? Did Prime Minister Modi help prevent what could have triggered a nuclear catastrophe? The answer is yes. And so انتهت تدرب زلا Prime Minister هندي نيروبا كاب حدا عبي كاتاستروفي وي كاب حدا عبي حدا جنيا كنتات أدفين والو كم زاد حنا حجي تفليت له بخمية أدفين وان الزبل دما أب أسرع كلتن أب كالاي دحر مفارق كالاي كفلنا أسرع كلتن زي قاتم في الصامي حجي بزوج حبريتين أنزارب زلنا so أب توانتي مجمريا توكينات ورحكلت تبيلو مجمري سراجنا راشا كسب كيف أتيو كم زنبرن شعور ما بسن كتاب إسطنبول زكاة زنبرن سمع كاب كيف قوات كم زمرتن أبتو تيو زنبرن تحيرو تجمر وجيجن أبت مجمر يا كفان هاي الميزان مس يوكرين نيرو سلامتها كم قينو يوكرين توج حيال سراويت نيروا بزح سراويت نيروا أبتو أنتي قبل عليد ما كابنا راشا تعاطف بزحي تتوقاس نيروا زخا كاب كل وجن كاب تزنبرن مخازن حنت جزء سلزهبوها بزح أتوارات نيروا ما أبتو أنتي بنتارو راشا حماق مدلعوات يوم جيرم نيرو ولا قطوار تنبرم مستحقا ناي توج مس يوكرين تراهم تداليوم نيرو توججن مس ملو أوروبا أمريكاني نيرو لازم مس كلاتهم أزي بدها سلزنا بري سراويتهم دحريت وصل نيرو سراويتنا إيراشا كذلق كله زكاة ما في التعامل هجي سمعوها. this has been revealed by American media. Let's just tell you what this is all about. An explosive report by CNN details what was kept under wraps for so long. Secret preparation for a nuclear war had started, even as the deadly roller coaster of war threw all sides into the dangerous realms of uncertainty in the year 2022. America began preparation. Or officials were acting upon one, intelligence, and two, analysis. Number three. So, انتهي تبتزانيها. أبسر أسران كلتن بمستير بزحات أقرات أمريكان راشان ناي نيوكلراو وق إدالوان إيران. نيوكلراو وق مغنياتو راشا سراويتا كوتس اندحر جميرو نسراويتا خد كلا خللو تخل أسوار اللوايو اندحري تسعر دي تقبلات راشا كل جزء نيوكلراو أسوار كنت كم تخليها. أمريكا ما قبر ملسن وقار كلتين هقرات ناي نيوكلراوي مدلاوات جيران إيران. This is a very dangerous situation. And that's why أقل كفال كاب أسران كلتن جميرو بزوم هفتامات بليونرات تانا الاستثمارات كخواتو جميرة ما بزحلة في فيديو غير الكونيرة ناي فيسبوك وانا مارك ساكربرغ أب هواي ناي كلتميتين سبعة مليون أندرغراوند جزاي سرح كمزلو نجيرا كونيرة تمس هسال كلها بليونرات مبزحتهم كوما عين تكنولوجي أمدلاو دارجا وددر تخايدو رايدا كونسي كمزح فاشن ماكينة يتغير زلوا بزوانزي so they know something we didn't know نحن زي نفلتو بس حزب زي سمعوا ساتم سلطو هفتامات نتمنجستي effective لسامي زي ما هدرو منجستاتنا أوروبا يكون أمريكان هفتامات يزقلقل بجنزوبا ميزنبر بقت هذا ما مساتو ميزواسع سلازي انتهينا مالتيو أبتوانتي هذا عبسكات نيرو حجة خلو دي تسقات كرينا بخميكة تعاليو زي هذا explosive ويكا really تعبيتو زنبر عب حبريتايزي نزبس حزب عالم دم عب حبريتايزي نيكولاراو وقك كاية تداليوم نيرو so listen now انتهي قاتيو. The developments. The story starts in the second half of 2022. Ukraine's counteroffensive was yielding results. Its troops were advancing towards Kherson. Russian units were in danger of virtual annihilation. In America, there was a fear that a possible bloodbath of Russian troops in Kherson could nudge Putin into pressing the nuclear button. Some officials in the US were convinced that Vladimir Putin would not view the fall of Kherson as just a battle lost in a long war. For Putin, Russia's loss of Kherson would be personal. He could possibly see it as a threat to the Russian state. You see, Russian nuclear doctrine is clear. The use of nuclear weapons is justified. So هذا كابتي نتكونتات زجوها هرويكا
أبتي كبابي كيروسين زبهال سراويت نايراشا كخببن أبو كتفن يخل نيرو سلازي بزح سراويت نايراشا تغبيب خطف عند حريو أبتي بوليسي ويكا دوكترين ناي بوتين ويكا نايراشا استراتيجيكاو سعر تاقاتيموام نيوكلير كتكام كم زخل سلازي بزح سراويت ناتو تتخبيبو ويدما أتناي سلا حيلي نتي أقد أسكفال ناي سراويتو ديو ناي سابماريناتو ديو ناي قلماليو كتك تجميرو نيوكلير كتكام كم زخل أبز حلفة سلي خذوا حبريتا رينا لنا سلزي راشا تشيك ليست اللوا إذن تقاتيمو هذا خابو سلاي أمريتنا ترجيسو نيكولار كتكامينا أب استراتيجيكاو بوتاتات نعنا نسقعد نتا ستيت ناي راشا نتا هاجر راشا بحدقا كود غزغل كونتات ويدما أكيد داسي لوجيستيكاوي يكون وصواراوي كونتات مراقب دين قالوا أنت تهريما نيكولار كتكام كم زغل بزح لي سازلو أسرع تازلو قربنا لنا كيكون كتريوات خليهم سلزي هذا كابو كون سلزغل راشا كم كونتات قاد ما خلو بوتين نيكولار روات وار غيرو قبر مال سكب كم زغل زلما حدا جنيا بزح عين الدرجة نيكولار يزلو تاكتيكال نيكولار هيدس بحالالو كم بدو ما ببع عقونه نابز حز خيزالو سلزي انت عينت كتكام دلينيرو قال روسي جن it was a very dangerous situation up to one تمالتيو let's see if enemy troops enter Russian territory and seem on victory roll. By logical extension, Russia can resort to the use of nuclear weapons if the existence of Russia is threatened. Would the fall of Kherson qualify as an extreme threat is the question. American officials were asking themselves this very question in late 2022, not too long after Putin and Biden's Geneva summit. There, the two leaders, remember, had reiterated the Gorbachev-Reagan statement, a nuclear war cannot be won and must never be fought. But you see, things had rapidly changed since, and they changed for the worse, by the way. From Western leaders... So, انتاي تكونتات اب تكونتات تي كونتات ناقل تفه بس قل تفنا بحما قصي خي سلازنا بري اب جنيفا بايدن بوتين تراخيبهم نيرم شمقلنا راخيبهم نيرم اب توان تدما هذا زربا هذا سمم وي هذا مجلس يوم السدما نيكولرا وق كجمري بلو مغنياتو السعر اكال سلازي يلاو نيكولرا واسوار وق انت تجميرو السعر يالن تتحايسكا مدفعي ذاتس ات من البعض من قلت في تفيت حتنبر تتحايسكا مدفعي the civilization humanity كتف زغلات وارنا نزارب زلنا سلازي ازو جزك انت تجميرو زسعر حي اكال سلازي لك جمري يبلون بمبال تزاريبهم كاو انت حرق انت كنتات ممليسو انا خف خيدخا زخا حدا كابت زغف زلو دما تكونتات ابراشا زليو زخا انت يزريكا سلام ايدلني زلو اب دحرت كنتات ذات سلام ابنا اسطنبول صبو كيدم نيرو كتغبرو يدليون امريكان عند انجليزن نزلنسكي كابتي سممع كهدم كم زلو غيرمو again اتكونتات زخا سلامتايو ابكلتشن اسران سلسن ورحشدش انتي تجمير نيرو كاونتر اوفنسيف تزلع على حيلي نا يوكرين باي ذا واي اتكونتات ابي تغير مسلكم ابز كونتات زي يوكرين صبق عواتات يمزغب نيرم دحريو دما كابت زنبره نلع على عواتكم مزغب دما برتع مدلاوات تغبرو بزح اصوار توهبهم بزح استراتيجيكاوي سلتات توهبهم انصار رشا اب 2023 ورحشدش جميرو ابو جن حقوم تسيرم يوكرين مالتي مغنياتو لعليوم راشا تداليا صنيع مغنياتو راشا اب بوتين اب تمجمره جيجا غير سلازنبره نت جيجا نمرام كل زكالو نخل غديفو ناباتو كيرو سري مالتي لسنا The nuclear experts, everyone was sitting up in their chairs and closely watching. Many times, they were trying to double guess Russia's next big move. Some American officials, in fact, were also pointing at a possible false flag. In October 2022, Russia's defense minister, Sergei Shoigu, had made a series of phone calls. He had told defense officials in the United States, the UK, France, Turkey about the possibility that Ukraine could use a certain dirty bomb. A letter was also sent from Russia to the United Nations. It detailed basically the threat posed by this dirty bomb. It spoke about the possibility that Ukraine could detonate such a bomb against Russian forces and then blame the attack on the Kremlin. In America, the dirty bomb narrative was seen as a Russian pretext to launch a possible nuclear strike. You know, a false flag. What you had on ground in Washington was hard. So, زين كلتين هجرات راشان أمريكان نخد أمنا عزيزنا شجارين بفلة أبو تهدروا عمي أتسلى هذا سلزلو هذا كابتي أب زحلف عمت راشا بتدقى قامي أب يوكرين حدا زخون يكون أسوار كتكوسيو نسدما ني راشا كم سكوسوتو نمتكاني تباهلا راشا بزعق زي محجون ما زي كم زغلو قالو كميكالاوا أسوارون ترخيبني يرو أب يوكريني لوميم بزح زي كميكالاوا أسوار دفريولو بوتانا CIA أب يوكرين كم زرخبو راشا قليج أم نيرم كاله بزح حدا جنيا أسوار نابنت أب زحلفة أمريكاوين استأمنوا له
أسرع سنة ثلاثة تتكوس مدافع مسودو كلاستر بومبس كم زهابت أمريكا مهنياتو التأمينيشن نتي أرتيلر زخون سلسة عنت حدا جنيا بحقنا يكونات زتعقده كلاستر ويكا حدا جنيا صور يوكرين كم زحجزت تفليتو مالتي أمريكان زوجوا حقيز مالتي سو انتين مالتي أبكينات ولا كحقن تلو أجزي سعرات كاجن حجز بحال يلن هذا سب هذا حيلي كسعر تجميرو زخوني يكون كتكام غلي بوتين لما هذا جنيا صور استشكمه سراوي زلو عقم زلو هاجريو. High tension. So then what did the US do? Tap India. Let me read out what the CNN report said. The US sought to enlist the help of non-allies, in particular India, to discourage Russia from such an attack. The report says the outreach and public statements by the Indian Prime Minister Narendra Modi helped avert a crisis. Let me repeat that. The outreach and public statements by the Indian Prime Minister Narendra Modi helped avert a crisis. In other words, Prime Minister Modi helped avert a possible nuclear war. Do you see America's tail tucked firmly between its legs? Because I do. And this is the same Biden administration that tried to basically force India to condemn Russia. It failed. It tried to arm twist India into taking a side in the Ukraine war, failed again. In the public, you see, the US was maintaining composure. On the 28th of February 2022, let me see that again. On the 28th of February 2022, US President Joe Biden was asked whether US citizens should be concerned about the start of a nuclear war. No, replied Biden. And the same day, then White House press secretary said, and I'm quoting here, at this time, we see no reason to change our nuclear alert levels. So انتهينا نرد لنا إذا كنا تعتزي سالا ناي هندي برايم مينستر أكايدان دبلوماسيا وكنا تعتن إيو كابني كرا وج علمنا كدهن كيلا يوكرين كدهن كيلا أمريكا نتكنا تعت راشا كتمنا سلزي تغل مغنياتو أمريكا تقبر زال راشا صبغ يرم سلزري وزلو أب كسع كند منتاي أب تكنا تعتنا يوكرين أتيومكم زلو يريو سلزلو نا أمريكا زرباك سمعون تزاس ويكان أمريكا كأمنون سلزي دليو انتهي جرم أمريكا نهند لمينما هند غا نمنتهي هند لمينما هندي كابز كوينا زجمر نراشا كتكونن بزح زي تحتيتا انا يكون انا نراشا زكونتات زينا اوروبايو قدايكم ولا بت غدا يدوم كحوسي لهم منو نحنا هيوتنا لنا مساقم زتعازي بلنا يلوم نداد كابراشا كسب حجي غزلو وطبعا هندي صبق كوينو قتل مخالو دما نداد كابراشا سلازي غزو زلو ينبر بتن هرنا نداد ندز خينير كطبام متروح مشنيرو كمان هندي سو حدا عبي كالكوليشنز قبروا بتبعت مسراشا زلهم بيزنس مسراشا زلهم ركب كقارص ويدا لهم بزح زعطي يقاطمهم كانت نبره سالا كومو زنبريهم كعاد حنام دبالدل سالا مسراشا صبغ زمدنا زنبرهم مس بوتين صبغ ركب سلا زنبرهم بس بيزنس يقبروا سلا زنبروا نبوتين كومن وزخلو تشاينا ويراشا يمنيرو ስለዚህ ቻይና ደማን አሜሪካ ስለዚህ ተአምና ከተሓበራ ይትኽልኛ ህንድ ግን ነቲ ኩነታት ተቐቢላ ምስ ፑቲን ተዘራሪቡ ፕራይም ሚኒስተር ሞዲ ንፑቲን ካብቲ ኩነታት ንኽፀንሕ ወይ ንኽገድፎ ነቲ ሓሳብቲ ካብኡ ክለ ኣማኺርዎ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ናይ ህንዲ ድማ ካብቲ ኒኩለራዊ ውግእ ክጅምር ዝጀመረ ዝተሓሰበ ድሒና ኣሜሪካ ግን ብሕቡእ ትዳሎ ከም ዝነበረት ብኣፎም ንሆነ ዝኾነ ናይ ኒኩለር ስግኣት የብልናን ይብሉ ነይሮም بتحت كده يدالو خمس نبرون يقصقص خمس نبرون يهتقل زلا. By March 2022, the US had changed its tone. On the 25th of March, to be precise, the US National Security Advisor Jake Sullivan had said the potential nuclear weapon use is something we do have to be concerned about. What was it doing about it? Secretly, the US was relying on Indian diplomacy to avert a crisis. It was relying on Prime Minister Modi's rapport with Vladimir Putin to stop the potential use of nuclear weapons in Ukraine. This is yet another failure of the American diplomacy, also a big victory for Indian diplomacy, and above all, the diplomacy of the Indian Prime Minister, Narendra Modi. So, بحفشة أمريكا بزح نجرات out of control كبيدا كم زلوين عن فلت أبزوان زي كم هزبي وتيوم نتنا هني كل راو كنا تات نخيج قاتم كل زي كعلم يجبروا خمسة لوي زبال سمع ما كالي لنا أبزوان زي أمريكا هذا إذا أمريكان تكبر أمريكان أزيح ما سلزقونه كسمع من كأمنهم زغل حيلي يلن في اللايكاتهم حيلي زلهم سلزي بسنكت كمزي بدبلوماسي كتسمع سلزي تغل أفكارو تهجرات يتسقع أيقونة إن بوتين الراشان نحوت كمان كتسمع كالتن بدبلوماسي يقوم بحيلي سلزي نأمريكا حيلن عبلان أبزوانزي درت ناتو أب مودة درتي بس يزلوا بحيلك سمعوا يكونوا ولا بدبلوماسي سمع زغل يلن بقدر سمع زغل يلن كل مسارحتات ناتا يسرح يلن مغنياتو نحدا نجار بزح زين تتكيم قال ويكا ابيوز تجير كايو انتي خون እና ፈሸለይ ዝኸይ ሓደ ሰብ ቆፃል ተሃርመን ድሕሪ ኮይንካ እቲ መሃረምቲ ኖርማል እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዳስዋይ ኣሜሪካ ድማ እገዳ ድዩ ካልእ ነገራ ድዩ ኩሉ ግዜ ትጥቀመሉ ስለ ዝነበረት
እናደኸመ ኮይኑ ንሳውን ተሰማዓነታን ክብርናታን ናብ ጎደለ ዝኸይ ዘሎ ስለዚ ሳላ ህንዲ እቲ ኩነታት ክድሕን ክኢሉ ሳላ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ህንዲ ፒኤም ሞዲ ነቲ ኩነታት ዴስከሌት ወይ ካብቲ ዝነበሮ ፀገም ከውርዶ ኺኢሉ ሓደ ነጥቢ እዚ ፅኒሕልና ብካልእ መንገዲ እውን ክንሪኦ ኢና ኣሜሪካ ግን ኩነታታ ገና ዝቕፅለ ሓደ ሪስክ ጠጠው ተበለት ሓደ ጠጠው ኣይብልኒ ክልተ ነገራት ክንሪኢና ሕጂ ሳብ ክንደይ ነቲ ዓለምና ኣብ ዴንጀር ትወስዳ ከም ዘላ ኣሜሪካ ንባዕላ You see, from the very beginning of this war, Prime Minister Modi has been focusing on solutions, not politics. India has not been in support of villainizing or alienating either parties. Instead, it has been pushing for dialogue. It has been pushing for peace. Days after returning from his state visit in the US, Prime Minister Modi dialed Putin. He called for dialogue and diplomacy to end the war. When the last leader of the Soviet Union, Mikhail Gorbachev, was accepting his 1991 Nobel Prize, he said, and I'm quoting, "The risk of global nuclear war has practically disappeared." The Ukraine war proved otherwise. In the last 2 years... So, really, هندي يكون كالوت مرحتنا عالمنا ولا نا أفريقيا وبعضهم سلام نخورد فتينا ميم نا هند ترايقنا يكون فتينو رسالي كنا بسات لنكنا سلام يوكرين سلام زيتو وجه سلام كوتب عتي اليوم أجد أسنة بسلام كفتح زغل بزت السلام كفتح زغل كنا تطلعوا سلزم بالي دارجا بزح كريتيكا قاتي ملو لازم سلام مبالا بزم عربا وعالم كم عبد خماتي تغطي رزالو انتايدا وقت راي كتب لك وقت اغرغر كمزي كتب لك مخنياتو اب وقت زبلك انا نخيسهم ስለዘለው እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ምናልባት ማዕሪዩ ክኸውን ኣይክልኒ ግን ካልእ ኣብ ከባቢና ንዓና ዝያዳ ዝፀልወና ድማ እዚ ስምዑ ሕጂ እንታይ ይስኻ ኣብ ዞባና ኩሉ ግዜ እቲ ኩነታት ናይ ቀይሕ ባሕሪ እናቐፀለ እዩ ዝኸይ ዘሎ what is going on there Fighting off a large-scale attack by Houthi rebels over the weekend, shooting down dozens of drones. This marks the largest drone attack in the Red Sea to date. Fox 31's Talia Cunningham following the escalating situation there. Only with 9. Well, Erica, those rebels continue to go after ships in the Red Sea, despite warnings from the Biden administration. And on Saturday, U.S. warships shot down at least 28 different drones in just a matter of 4 hours. So those drones were launched by Houthi rebels, an Iranian-backed militant group, and defeated by U.S. and coalition forces. So it's important to note that just days before this incident, the Houthis fired a drone attack in the Red Sea to date. Fox 31's Talia Cunningham following the escalating situation there. Only with 9. So, انتهينا نرد على نابزي. حوتي نتكونتات ناي نيوكليراوي تقصناتهم ممليسهم إن برتعون نحيلون يخدو خمزلو إذا خانتايو ولا كات ميديا ريبورت يقبرون تزي هالوي تكونتات كن زحيلو سلازخوني كونن. نو بنتعارو تكونتات نبأسي أوشتي حدا ساعات رايكساب بزح درونس ناي حوتي مت كمزلون بكل من قدي in fact بزح يقاصلون بزح عنوات يوردو خمزلون بزلا على نهار يقصلو خمزلون by the way ناي رمضان وانت توكن بلا يكونان يلو so the situation is very critical كيف حرزلو من البعض الميديا أتم جمرة بزح coverage كبا جميرني رحرقن رشعوا من البعض نا media attention كيكون تبهيلهم سلزم ما خرت media بالعلي زكو عصرة كال سلزلو تغلال لبزع بحوت مزراب قري فمهم ساعتي تزرب but الريسك كن زعبي يخوين زلو كابتز نبرة زحية لخوين له so what do we see here نسمع U.S. warships shot down at least 28 different drones and just 28 اسران شمنتن درونس ميسايلات انتهي لنا نبز حلفه درونس ناي حوتي كندي واقوم لنا ناي توم انصر الله اسرا شعي واقوم ادبس اسرا شعي واقوم ات ميسايل لعوك كلا خلت تكسز الامريكا بوحدو لعل حدا دخلت كسب 3 مليون دبصح دولار سلازي نفسه كف درون ناي حوتي او دي قماك بهالكلو 1 مليون كسب 3 مليون دولار ناتو كوسيوم نعسرا شع ب حدا كسب 3 مليون ناتو كوسكاي so this is a very improportional وجي زلو امريكا بخصع كنيك بخمس خط كتصل تخ بدعم سكاتي فتير لازلو الزون بدبلوماسي فتح زغن اتقن مفتحنات دم عالم كله تفلد يا اتناي ابقازا زغبر زلو كنتا نسو كبق علو امريكا كن اسرائيل تو كتبل سلا زي تخلط رايده كونس بحبو اسرائيل تحجز كم زلاون امص حلفه حدا حبريتا وجي so the situation ممليسو نبأسك خي نر لنا matter of 4 hours. So those drones were launched by Houthi rebels, an Iranian-backed militant group, and defeated by U.S. and coalition forces. So it's important to note that just days before this incident, the Houthis fired a ballistic missile at a commercial carrier, killing 3 sailors. The rebels have been targeting shipping in the Red Sea since the war between Israel and Hamas began, and as a way to put pressure on Israel and allies to stop the war in Gaza. Military officials just back from the region told Congress Iran is not second-guessing their support. Iran is undeterred in support to the Houthis. So, أبت مجمريا بتهديد بنهري نفرتي ناي أمريكا ناي راش ناي يوكرين كمدما تن أب مراقبة بكبابي غالف فيدن زلوا كمون أبكي بحر زلوا
guided missiles قالن غيرهم علامات هريمنا كنداخمه من ايلهم بنصار برتعم تيمكا كتداخمه ما يتخلنيها مليسهم حيلهم مليسهم برتعم بزح سب دما وتهدر كون تاع مسوم تسليف الله سلازي እዚ ሲቹዌሽን እዚ ኣሜሪካ ረይዋ ትፍሽለት ኣብ ዩክሬን ዓወት የለ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኩነታት ለውጥ ክመጽ ኣይካለ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘሎ ኩነታት ለውጥ ክመጽ ኣይካለ ስለዚ ኣሜሪካ ጋራንቲ ናይ ጸጥታ ክትገብር ከም ዘይትኽእል እያ ትርኢ ዘላ ኤቭሪዌር ድኸድዎ it's not working for them because ንነዊሕ ዓመታት ዝቐጸለ መንገዲ ውጽኢት ከምጽ ኣይካለ Undeterred in their support to Hezbollah, their support to Hamas. It's pretty expensive. Each missile fired by the Navy, I should say, in this attack cost more than $2 million, while the drones cost a few $1,000s. President Biden's new budget request seeks $850 billion for defense spending. سميكم مارو actually 1 مليون لكم سنه تميسايلات نت درونس موداق ዝጥቀሙሉ ዘለው $2 مليون ይዋጉ $2 مليون ናይቲያቶም ካ ማክሲማም ክሳብ 20,000 ትሕቲውን ክኸውን ኽእል ስለዚ ናይ 20,000 ድሮን ብ$2 مليون ከተውድቕ ከለኻ ኦሬዲ ተሳዒርካ ኣለኻ ብምትኳሶም ጥራይ ይስዕሩ ካለው ይዝበሃል ስለዘጥቅዑኻ ደይኮኑሲ ቶም ሑት ድሮንስ ናይ ሑት ስለዘጥቅዓኻ ደይኮኑሲ ከየጥቅዓኻ ከላ ንዓን ብምህራምካ ጥራይ ትኸስር ኢኻ ዘለኻ So it's a very very tricky ውግእ ማለት እዩ ቴክኖሎጂ ድማ ይዝገብር ዘሎ ድሮን ዚንካ ኢራን እያ ትሰርሑ ዘላ ኢራን ካ ብብዝሒ እያ ትሰርሑ ዘላ ስለዚ ወላ እንተ ተተኮሰ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ንምትካም ዓቕሊ ናይ ኣሜሪካ ንምፅንቃቕ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ንምድኻም ምክንያቱ ፈሊጦም ኣለው ኣብኒው ኣብ ዩክሬን ብዙሕ ኣፅዋር ከም ዘጥፈት ኣሜሪካ ስለዚ ነቲ ምትካእ ዓቕሚ ናይታ ኣፅዋር ብዙሕ ፀገም ከም ዘለዋ ራሽያን ኢራንን ድማ ብቐረባ ይሰርሓ ስለ ዘለዋ እቲ ኢንዳስትሪያል ኣውትፑት ናይ ኣፅዋርናተን ማክሲማም ይሰርሓሉ ኣለዋ ስለዚ ኣሜሪካ ነቲ ኢኮኖሚ ናታ ገዲፋ ናብ ውግእ ክትመለስ ክትክእል ኣለዋ ምሳተን ክትወዳደር ትኾይና ንዑ ንክትገብር ድማ ግዜ ክወስድ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ is in a very very tricky እዚ ኩሉ ኸ ናብ ቻይና እዮም ካ ክጥምቱ ዝደልዩ ዘለዉ ኣተኩሮና ንቻይና ክንገብር ኢና ናይ ሑቲ ከይወዳኻ ሑቲ ኸማን ክስዕር ዘይከኣልካስ ናብ ቻይና ኻ መሊስካ ሓንቲ ንነዊሕ ዓመታት ተረጋግያ ወታደራዊ ዓቕማት ተዳሉ ዘላ ቻይና ድማ ኢንዳይሬክት ልምዚኣቶም እውን ነቲ ናይ ሑቲ ደገፍ መንገዲ ኢራን ከም ትትግፍ ነቲ ዘድሊ ነገራት ንኢራን እውን ከም ትባ እዩ ዝንገር so this situation is becoming really out of ነገር so as we can see the situation very قليل ከይመስለኩም እቶም ሑቲ ብዝያዳ መራኸብ የቃጽሉ ኣለው ኣብ ዝሓለፈ 3 ባሕረኛታት ተቐቲሎም ዳርጋ ብቀይሕ ባሕሪ ናይ ንግዲ መርከብ ሪስክ ብቐሊሉ ክትኣቱ ትኽእል እያ ግደፍ እንተበልካዮም ከግድፎም ዝኽእል ሓይሊ የለን ከስምዖም ዝኽእል ሓይሊ የለን ከግድፎም ዝኽእል ሓይሊ የለን ኢራን ካ መመሊሰና ሓየለትን ናሸደነትን ትኸይድ ኣላ ንኢራን ድማ ኣሜሪካ ብፍጹም ክትዋጋ ኣይትኽእልኒ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ናይ ኢራን ውግእ ዓብ ውግእ ብቐሊሉ ኣብ ካልእ ኩነታት ክኸይድ ስለ ዝኽእል ምስ ኢራን ዝግበር ውግእ ካይቱ ደልዮን እያ ዘላ ሶ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእልን ክትፃወቶ ትኽእልን ተራ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ዓዲ እንግሊዝ መርከብ ጥሒላ ርኢና እያ ብዙሕ ድቑዕን ገለን ሓደገኛ ድቑዕን ገለ ኬሚካል ዘለዋ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጥሒላ ነዚያ ወላ ሓንቲ ክገብርዋ ይከኣሉን ሶ ናይ ጀርመን መርከብ መፅያ ናይ ኢጣልያን መርከብ መፅያ ናይ ፈረንሳ መፅያ ናይ ገለ መፅኦም ኢሎም ወላ ሓንቲ ክገብርዎም ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ እዚኣቶም ካብ መሬቶም ካብ ጥቅኦም እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ምሳቱ ንውግእ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ውግእ ናይ ምዕራባውያን ዓለም ውግእ ከዓ ሰልችዎም እዩ ምስኦም ነዊሕ እዋናት ተተኺሶም ብዙሕ ዝፀዓሩ እዮም really እቲ ኩነታት ናብ ከመይ ኩነታት ይኸይድ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ከም ብሬክ ክትኮነና እስከ በዚያ ኣብ ንእሽተይ ነዚያ ክንሰምዕ ኢና جرما ناي هبي منغان نتختلت زمناو عندنتن دويلو زمكت زلو ايرتراو دياسبورا نخبرو مورال نخبرو خميو مورال تايكم لنا امسلكم ازي اديتي خم اليوم هذا نعخدكم دمان تايكم لهم يمسلكم هكذا في قد دوم كبلهم يوم قلت لازي اديت كم دا يكونن كم دا يتجددنان بعد دمتي تما عن تاخذ دوم تقرد عوت نحفاش كند متساينا Wow, that's really crazy. جرمانا يا ابونا ازماتش بره قبر كيدان شحن شعت 140 شوعتن زبلوا حنتقال ملغ تغل سددينا علم سلنات النت زبنا تعارة كلا بعلو ارعد زدلي ورا غروب كسادو سقيلو بقرابعات حنق نزب الفطور موداتو كتصقباي ابونا حربنيا ازماتش بره قبر كيدان
مكتل بريزيدنت إيرتران إيرتراويان أوراجا سراي شحن شعتميتن 44. And you, Mr. Mike Hammer, the so-called unity that you are plotting has been tried by your fathers and was foiled by my grandfathers. My grandfathers told your fathers that Eritrea is for Eritreans. Maybe that time my grandfathers were 20 in number. Now, over 20,000 voices of Eritrean youths are telling you once again that Eritrea is for Eritreans and will remain for Eritreans forever. كم تريوا ዘለኹም ከምዚ ዓይነት really ሃገራውነት ዝሃንፅ ኣብዚ እዋን እዚ ሃገራት ወታደራዊ ዓቕመን ንምህናፅ ኣብ ቅልጡፍ ጉያየናት እየን ዘለዋ ኤውሮጳ ኣብዚ ለንቀነ ደውፅዋ ሓንቲ ነገር ክንርኢ ኢና let me show you እንታይ ይብልኹም ዘለዎ ኤውሮጳ እቲ ኩነታት ኩሉ ሰብ ክርድኦ ስለ ዘለዎ ብዙሕ ቪድዮታት እንዲነርኒ እዚኣ ግን ኣገዳስነት ኣለዋ listen now what's going on here to do. Lead a company, make more profits, maybe introduce a good corporate culture. But here's what you do not expect from them. Geopolitical commentary, especially on elections in a foreign country. But that's what Guillaume Faury is doing. He's the chief executive of Airbus. His company is worth almost $124 billion. It makes half of all commercial planes in the world. And this week, he made a damning assessment. He said that Europe is not ready for Donald Trump and Russia. What does that mean? So, ናይ ኤርባስ ዝበሃል መንገዲ ኣየር ነፈርቲ ኣየር ዝሰርሕ መወዳድርቱ እኳ ተዛዕበየ መወዳድርቱ ቦይንግ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካዊ ዓባዕቢ ቅልውላዋት እዩ ዘሎ ካምፓኒ ካብ መዓልትና መዓልቲ ሓንሳብ ነፈርትናቶም ክበራ ከለዋ ጎማናተን ይመልቑ ሓንሳብ ማዕፅኦን ይስበር በቃ ዲቕ ዝበለ ክራይሲስ ኣብ ዘለዎ ግዜ ነፈርቲ ኩናት ብፍላይ ነፈርቲ ኩናት ይብሉ ኣለኹም ጠቕላላ ነፈርቲ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘለዎን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ again ኣብ ካልእ ነፍሱ ዝኻለ ኣርእሲ እሱ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤውሮጳ is prepared for risks from Russia and Trump so ኤውሮጳ ድልውቲ ኮነትን ካብ ፑቲን ክመፃ ዝኽእል ካብ ራሽያ ክመፃ ዝኽእል ከምኡ ድማ ናይ ትራምፕ ፕሬሲደንሲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ድሕሪ መፅኡ ኤውሮጳ ድልውነት የብላን እንታይ ማለት እዩ ኤውሮጳ ንነብሳ ክትከላኸል ዓቕሚ የብላን ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ከጋጥማ ዝኽእል ብድሆታት ዝኸውን ድልውነት ድማ የብላን ንብል ኣሎ of course እንታይ ክገብር እንታይ ማለት እዩ ንሱ ኣብ መወዳእታ ቢዝነስ እንዲውግእ ነፈርቲ ኩናት ዝሰርሕ ትካል ስለ ዘለዎ እቲ ኤርባስ ማለት እዩ ኤውሮጳ ምልእቲ ናታ ነፈርቲ ኩናት ንኸተፍሪ ክትብገስ ክትክእል ኣለዋ ደንጉያ ኣለዋ እናበለ ይዛረብ ዘሎ እስከ ንስማዓዮ እስኻ እንታይ ዝተባሃልካ ወታደራዊ ዓቕሚ ተደይብልካ ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ከም ዘለካ ተፀጋዒ ከም ትኸውንን Well, Donald Trump is challenging Joe Biden for the presidency in the US. He's not a big fan of NATO. In fact, he's talked about abandoning NATO members. So if Trump wins, Europe may lose its godfather, its military defender. And Faury says Europe is not ready for that. Same with Russia. He says Putin is spending a lot of money on defense. So if Moscow expands the war, Europe is unprepared to face it. Now, these are big claims. Does the Airbus CEO have a solution for it? Well, yes, he does. His solution is this: spend more on defense. Airbus. So again, what is the Rabanatu? Putin ወይ ሩሽያ ሚሊታሪ ኬፓቢሊቲ ወይ ከዓ ወታደራዊ ኣፅዋር ናይ ምፍራይ ዓቕሞም ናይ ኣሜሪካን ትማሊ ሓንቲ ኣዝያ ኣገዳሲ ፀብፃብ ኣብ ትዊተር ኣብ ኤክስ ወፅያ ነይራ እንታይ ትብል እሳ ድማ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ብሓደ ኣጣሚርካዮም ከፍርይዎ ዝኽእሉ ኣፅዋር ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ምስ ናይ ራሽያ ሰለስተ ዕፅፍናት እዩ ናይ ክልቲአን ሃገራት ኤውሮጳን ብሙሉእ ኤውሮጳ ኢና ዘለና ኣሜሪካን ብሓደ ኮይኖም ካብ ዘፍርይዎ ኣፅዋር ማለት እዩ ሰለስተ ዕፅፍናቶም ራሽያ ተፍርላ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ክትወዳደሮ ማዕርዩ ክትበፅሕ ንክትሓልፈ ካላርስኒ ማዕርዩ ንክትወፅእ ብዙሕ ዓመታት የድልየካ ሶ እቲ ውግእ ተቐፂሉ በዚ ዘለዎ ይብሎም ዲስካሽን የብሉን ራሽያ ክትዕወት ምዃና ኢንፋክት በዚ ዝገብርዎ ዘሎ ተቐፂሎም ራሽያ ዝደለየት እውን ክትገብር ትኽእል እያ እንታይ ማለት እዩ እዚ ገንዘብ ወላ ቢልዮንስ and trillions ክልወካ ይኽእል እዩ ገንዘብ ከም ድሌት ክኸልወካ ኣፅዋር ግን ክትገዝኦ ኢኻ ዘለካ ሃገራት ድማ ኣፅዋረን ክሸጣ ይደልያን እየን ዘለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ኩለን ሃገራት ስጋኣት ኣለወን ህንዲ ምስ ቻይና ትፋጠጥ ኣላ ተዲኦም ኣሎ ቻይና ንባዕላ ክትገዝእ እያ ትደሊ ዘላ ዘለዋ ኣፅዋር ክሸይጥ ይኮንስ ክትገዝእ እያ ትደሊ ዘላ ካልኦት ሓንቲ ካብተን ትሸይጥ ሃገር ደቡብ ኮርያ እያ ደቡብ ኮርያ ሰሜን ኮርያ ምናልባት ቪድዮ ክሰደልኩም እየ ሰሜን ኮርያ ምስ ቻይና ይሰርሑ ኣለዉ ቴክኖሎጂ ትቦም ኣላ ቻይና መሊሶም ንክሕይሉ
So everywhere there is a سقعت له إيران رأيوا كما يتحيل الله ስለዚህ ሃገራት ዓረብ ዘለዋ ክገዛ እምበር ክሸጥ ኣይደልያን እየን ስለዚ እታ ኦንኮ ክሸይ ትኽእል ትባል maybe ቱርኪያ ክትከውን ትኽእል ኣካል ናይ ኔቶ ስለ ዝኾነት but still ቱርክ ንባዕላ ብዙሕ ስጋኣታት እዩ ዘለዋ so at the end of the day ክንምንታይ ገንዘብ ኣለካ ኣብ ከምዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣፅዋር ባዕልካ ተፍርተ ዘይኮንካ ክትገዝኡ ናይ ትኽእልኒ ኢኻ this is very important I think ኤርትራ ብዓቕማ ናሽናሹ ከም ተፍሪ ይፈልጥ እየ ኣብዚ ዋን እዚ ግን ንዝቕፅል ዋናት ኣፅዋር ብቐሊሉ ክርከብ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ምትፍናን እናበርትዕ ክኸይድ ከሎ ሃገራት ኩላተን ወታደራዊ ዓቕምናተን ክሕይላ እየን ዝደልያ ስለዚ ናይ ኣሜሪካን ኣብነት ነፈርቲ ድዩ ገለ ክትገዝእ ድሕሪ ኮንካ 5-6 ዓመት 10 ዓመት ክትፅበለካ ክመፀካ ተኮይኑ የለን ካበይ ከምፅልካ ምክንያቱ ጠለብ ዘሎን እቲ ንሳቶም ክቅርቦ ዝኽእሉን ዝወዳደር ኣይኮነን እዚ እቲ ወታደራዊ ምትፍናን ነቲ ዓለም ኩላ ኣብ ኣፅዋር ተበጊሰ ኣላ ስለዚ ኤውሮጳ ወላ ክትሃንፅ ተደልየት ወላ ክትገዝእ ተደልየት እውን እቲ ዕድላት ፀቢብ እዩ ምክንያቱ እተን ሃገራት ነፍሲ ወከፍተን ደፍሪ ሃገራት ንባዕለን ክገዝኣን ንባዕለን ክዕቅባን ስለ ዝደልያ ዘለዋ ኣብ ከምዚ ኩነታት ድማ ናሽናል ኢንተረስት ዝበሃል ስለ ዘሎ Airbus wants European nations to think beyond the US, to build their own military assets, their own weapons and fighter jets. Listen to this. We have put a lot in the hands of others. We are subcritical on most of the different systems in Europe. We do not collaborate enough to create investment at scale. We buy mostly from outside of Europe and mostly from the US. So, ተኸስኻራይዎ ኤውሮጳ እቲ ዘለዎም እቲ ዘውፅዎ ገንዘብ እውን እኮ ኣብ ዓዶም ዝጥቀምሉ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ካብ ኣሜሪካ እዮም ዝገዝኡ ስለዚ እቲ ኣፅዋር ክገዝዎ ዝኽእሉ እቲ ቢልዮንስ ገንዘብ ዘውፅዎ ዘለው ናብ ኣሜሪካ እዮም ዝሰድዎ ዘለው ኣክንዳ ባዕሎም ዘፍርዩ ስለዚ እዚ ናይ ኤርባስ ናይ ኤውሮጳ ከም ምዃኑ መጠን ከም ኤውሮጳ ናትና ኢንዱስትሪ ናትና ኣፅዋር ናትና ሚሊተሪ ጄትስ ከነፍሪ ክንክእል ኣለና እዚ ድማ ሓበራዊ ነናትከነ ንእሽተይ ፈረንሳ ናታ ዓዲ እንግሊዝ ናታ ገለግለ ዘይኮነሲ ሓበራዊ ዲፈንስ ክልወና ኣለዎ ዝብል ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ኦፍኮርስ መክሰብ ይንዑ ትትካል ናቱ ንነዊሕ እዋን መክሰብ ዘይረኣየ ካምፓኒ እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ዓብ መክሰብ ከምፅኣሉ ከም ዝኽእል እዩ ትፈልጥ ምክንያቱ ጠለብ ናቱ ክዕቢ ስለ ዝኽእል ውግእ ንገሊዩ ረብሓ እዩ ንገሊዩ ግን ጥፍኣት እዩ Why is he saying this though? Maybe because his company makes weapons. Airbus is the biggest European defense company. They make fighter jets and helicopters. So more defense spending equals more profits for them. Hence these dire warnings. Just look at these numbers. Europe spent around $388 billion on defense last year. $388 billion. Asia spent a lot more. So look at these numbers. زغزرأي. أوروبا أبز حلفت أسرع 13 كنديت فيهم $388 بليون $388 بليون هات فيهم بنصارو إيسيا رايو كابهم للعلي يدفل لويسيا 510 بليون هو من ينزل زلنا China 334 بليون تدفع لتشاينا ترابينا and then you add India Indonesia قال ما نتوثق لها then لغلها هاجرات عرب قال نتوثق لها so 510 بليون اب اسيا so دي ገንዘብ ክንምንታይ ወታደራዊ ኩነታት ይጠፍኡ ከም ዘሎ ዓለምና ናበይ ከም ትኸይ ዘላ እዚ ይሕብረካዩ ስለዚ ወታደራዊ ዓቕማ ኣብዚ ዋን እዚ ግዴታ ይክኸውን it doesn't matter ኣበይ ናይ ሃገር ኣለኻ ግዴታ ይክኸውን ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ድማ ናብያ ትጓዓዝ ዘላ ዝንሪኦ ዘለና ኩነታት $510 billion last year so the belief is that Europe has untapped potential they should be spending a lot more on defense and Airbus could use that help. Their profits fell by around 11% in 2023. More defense spending could turn things around for them. The question is, how do you do that? You see, Europe is not a single entity. You have 27 countries in the European Union, and you have Britain outside it. You also have the likes of Switzerland and Norway. So increasing spending is easier said than done. But the Airbus CEO has an idea. So, بحفشة أوروبا ولا قوة حساب وتي تبغسو صبغن تخونه أوروبا كل جزء بزحات هجرات نستفل عليه الربح زلون بقليلو دما كرر زي كل هجرات سلزخنا عبس أجمع زلوان مغنياتو أبت ديفنس خمس حجز زلوا فرس لزلوهم كررادو خلي ما بتنورمال جزيجن علاماتاتهم من دليتاتهم من أبحادك ما تسلزيكل it's a very very dangerous أبحاد مسمر كتمصوم بت أبز حج أبز وانزي حادنا أوروبا ديفنس خنجبر زبل زربا نبرت أي خير على مسلمين أنا دونالد ترامب دما مور رياليتي كخون كم زغل ولا أنت بلوجن التجزء بزوج جزء كويس زغلي أبحاد الجزء كتهنسو تخلى يكون وتهدروا عقمي نوي حماتاتي دوسد سانس كهدما كل جزء كتمن ملون كتعقبان كتكلها لك so things are going to change أبي أوروبا زلها سويدن دي خد لها جرمن دي خد لها سويس دي خد لها سويس وكا زغير يلن زلو يقتل أبكال هاجر زلها فرنسا زلها إنجليز زلها نجارات تغيركم زخلو بجنزاب يرلي أوروبا كم تقدم زنبري كونن نجاراتنا تغير قديم تزي كلتا تفعل عليها حبريتا كريه تهريو من الباتنا present ساسكن سمينا. On the ongoing debate surrounding NATO presence in Ukraine, Moscow says that it had prior information about NATO advisors who are in Ukraine.
Kremlin commented on Polish media reports which So እንታይ ብላ ኣሎ ራሽያ ናይ ኔቶ ተሓባበርቲ ወይ ከዓ ሰራዊት ወይ ኣማኸርቲ ኣብ ዩክሬን ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኣለና እዚ ከዓ ምጅማር ናይ ሳልሳይ ኩነት ዓለም ማለት እዩ ኔቶ ኣብ ዩክሬን ከኣቱ የብሉን ሰራዊት ክእቱ የብሉ ምክንያቱ ዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ ኣይኮነትን ስለዚ ሰራዊት ናይ ኔቶ ኣብ ዩክሬን ተተረኺቡ ውግእ ምስ ኔቶ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንኤውሮፓ ኤፌክቲቭሊ ትዛዕበየ ፀገም ትዛዕበየ ስቃት እዩ ሶ ሓደ እዚ ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታ ናብ ካልእ ከይሰገርና ኣለና continue to mount. A new media report has highlighted the military ties between China and North Korea. The report claims Pyongyang is using joint research with Beijing to develop missiles and other military technologies. Now, the Japanese publication, the Nikkei Asia, claims it has started. So, እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ኸ ሰሜን ኮርያ ምስ ቻይና ይሰርሑ ከም ዘለዉ ቻይና ንሰሜን ኮርያ ትሕግዞም ከም ዘላ ቴክኖሎጂ ዝዓበየ ኣፅዋር ንኸተፍሪ ስለምንታይ ደቡብ ኮርያ ምስ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነት ቻይና ነተን ክሕግዝኣ ዝኽእላ ሃገራት ዝበለተን ክትሕግዝ እያ ትርኢ ዘላ ምስ ራሽያ ትሰርሓላ ምስ ኢራን ትሰርሓላ ምስ ሰሜን ኮርያ እዚኣተንካ ሰለስቲአን ወታደራዊ ዓቕሚ ሓያላት እየን ሶ እንታይ ንርኢ ኣለና እቲ ኣርምስ ሬስ ወይ ከዓ ወታደራዊ ውድድር ቅድድም ምናልባት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ሰሜን ኮርያ ሓንቲ ዝተነፀለት ሃገር እያ ነይራ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ዝበለፀ ግዜ ይኮይንዋ ዘሎ ራሽያ ብዙሕ ኣፅዋራት ናታ ትገዛላ ቻይና ትሕግዛላ ዓለም ሙሉእ ቆላሕታ ሂብዋ ኣሎ ስለዚ ኣገን እቲ ኩነታት ናብ ኣሰካፊ ኩነታት ይኸይድ ኣሎ ኣይ ሪሊ ሆፕ بقال نجار كنقاطرهم نشتي أرسل كيرنا دهرينا بتناي نايرترا ملسينا. Soaring. Unless you live under a rock, you have heard that Bitcoin's price is up. It's tripled over the past year, briefly hitting $69,000, which Elon Musk should like. It's actually up 20-fold since the pandemic, when double-digit inflation was but a twinkle in Joe Biden's overactive imagination. Incidentally, over that period, gold, which is the other main inflation hedge and my first monetary love, almost doubled, meaning Peter Schiff can finally afford nice shirts. So what's driving the Bitcoin? So ምናልባት ኣብ ሓደ ጎቦ ምስ ኣማንን ምስ እንጨይትን ትነብር ተዘይርለኻ ጉዳይ ናይ ቢትኮይን ሰሚዕኩም ክትሉ ትኽእሉ ኢኹም ይብላ ኣሎ ምክንያቱ ዋጋ ናይ ቢትኮይን ናይ ክሪፕቶ ናይ ኩሉ ክሪፕቶ እውን ንላዕሊ ገፁ ከመይ ውንጨፍ ከም ዘሎ ካብ ኣነ ኣብዚ ቪድዮ ካብ ዝገብረልኩም ጥራይሲ ኣብ 6667 ነይራ እጂ ድማ ትማሊ ናብ 72 ደይባ ነይራ 72,000 ኣገይን ተደጋጋሚ ዝነግረኩም 20,000 ከላይ ኣነ ቢትኮይን ተማሂርኩም ብውሑስ መንገዲ ኢንቨስት ግበር ይብል ነይረ شعو زجبرو قبل 10,000 ناب 4,000 ناب 6,000 سلازي 3 عصفي حجي ناب 4 ناب 4 عصف قصهم ياخذلو تو مجمريا مسايز جمرو ناي حويس كانوا بزحين بس كيرا سلازي نبركاو سلازي already كابو we are really doing good حجون انت خونه تعبت مولكا لعلبه تحيل انت بالك نشتي جنزب بزح جنزب زي كونه نشتي جنزب بفلتاتن بتمكرن كم بقسالنا سلامتايو قطبا امريكا نبي خيدالو حركه ابتي ناي بيتكوين ناي كريبتو لعلقه ممصو اب not after traditional business and banking. Bitcoin frenzy, in short, ETFs, the so-called Bitcoin halving, and ongoing inflation. Starting with ETFs, Bitcoin is getting massive flows thanks to the new Bitcoin ETFs, over $15 billion so far, which is a lot for Bitcoin. An ETF is basically a container. Think of it like owning part of a bag of treasure. So most ETFs toss stocks in the bag, or maybe real estate. Bitcoin ETFs contain Bitcoin. This is a risk, of course. You're trusting the custodian, the guy holding the bag, let's say BlackRock. So هذا كابتن نتي أبيت حجين لا على زوجة زلوا بحجون مليسو كعب كم زغل زجبر زلوا الدرايفر ناتو ETFs أكاديمي واحد يقول بيلو approve زخنة ETFs بحال أنا بلاك روك نبحال قال ملا institutional جنزب ناوخمة السلسلة داخلي ETFs ماس ك accepted كون كله ويكات قبلنا بتينا أمريكا commission كون كله ما كنا نرى بيتكوين 4 5 نرى من البعض كابا نفس عنكل تنفس حوزه effect نايزي ETFs توم ETFs كوحدة تريهم زلوك سافج كم تصدر لها ما يكون سلزي more institutions جنزبنا ويكات smart manage برو institutional manage بال نبتي بيتكوين ناب كريبتون كما تخلو تزل على بيت كم زخل يوم زنفتو سلزي حركة بتي بزح زجوز زلوا بزوانزي توم ETFs يوم مغنياتو ETF offer كجبر تقينهم بيتكوين كجزء خلوا لهم العالم سوبناتهم ناتهم عماويل كجزء لهم تقينهم سلزي بهامون نساتهم بزح يجوز سلزلو قبل اللي دماء هافينز بحال سلزلو بزو كنا تاتزي ستوك ماركت هون كميو ستوك ماركت هون اب all time high زلو وج ورا وج سلسته بحاله سب كاب داغا يكون زهدم كابت باتي راي زهدم زلو كابت كطباتات diversify كجبري فتنالو because you don't know كمي كخيط كم زخل نجارات so at the end of the day اتي أب كل فحص بالي investment محاز أقدر سنتالو نملا سابنا يرترا حنتي أقدر سيد فيديو على تنس كزيا خنري هذا اللي له كان مخندي عمت هذا زبالة كلاك فالا ونبتنا مشيت كغربا خفتني سكن اسمع عبسي ينتهي قبل ذلك بزح نقرات الله بناتهم ملكيتات إزي legitimate سرعتي إزي حقه سرعتي
ወይ ካብ ናታቶም ኣተሓሳስባ ብምርጫታት ባሎት ቦክስ ዝመፅእ እምበር ብታንክታት ዘይመፅእ ብዙሕ ዘረባታት በቲ ናታቶም መለክዒታት ዝምግትሉን ዝዛረብሉን ብሕጋዊ ዝኾነ መንገዲ ብኸመይ ከነመኽንዮ ንኽእል ነዚ ንምፍላጥ ከም ድላይካ እውን ከም ዝበለካ ትፈልጥ ኢኻ ስርዓታት መተካእታ ናይ ህዝብታት ኮይንካ ህዝብታት ዘይወሰንዎ ነገር ክትውስን ትኽእል ኢኻ ንህዝብታት ዘይደልይዎ ነገር ከተገድደሎም ትኽእል ኢኻ እዚ ሓደ ርኡይ ባህሪ እዩ ምክንያቱ ነዘን ኣብ ቅድሜና ዝረኣያ ዘለዋ ጉዳያት ጉዳይ ብጉዳይ እንድሕር ርኢናየን እስከ ናይ የመን ከምዚ እዩ ቃዒዳ ከይትግለፀሉ ምእንትነት ኩነታት ኢልካ ዝረብ መን እዮም እቶም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣብ ፅርግያ ምናልባት ዕግርግር ወይ ዝዛረብ ክህሉ ይኽእል ይኸውን ናቱ ርትዓዊ ዝኾነ ጠለባት ክህልዎ ይኽእል ይኸውን ኣብ ፅርግያ ንዓቢ ምስ ተለዓለ ንዕኡ ተወጢሕካ ክትብለፀሉ ወይ ክትጥቀመሉ ምፍታን እሞ ሌጂቲማሲ ከዓ ገና ብግብሪ ዘይተረጋገፀ ሕጋውነት ሕጋዊ ኢልካ ክትፈልጦ ትኽእል ኣብ የመን ብቐጥታ ነቶ ተቃውሞ ኣሎ ዝበሃል እንድሕር ኮይኑ ወይ ተቃውሞ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ዕላማ ዘለዎ ወይ ኣብ ኪዳን ተጠርነፈ ተቃውሞታት እንድሕር ኣለዎ ፕሮግራማቱን ውጥናቱን እንድሕር ፈሊጥና ኣለና ካብዚ ናይዚ ዘሎ ስርዓት ዝበለፀ እዩ ተባሂሉ እንድሕር ዝረብ ኣሎ ኮይኑ በየናይ ስልጣን ዝኾነ ናይ ግዳም ሓይሊ መንግስቲ ይኹን ውድብ ወይ ሃገራዊ ወይ ዞባዊ እዚ ሕጋዊ እዚ ሕጋውን ኢሉ ክውስን ይኽእል በየናይ መንገዲ ኣየናይ ቻርተር ንዑ የፍቅድ ልኡላውነት ናይ ሃገራት ናይ ህዝብታት ልኡላውነት ናይ ህዝቢ ሌጂቲማሲ ከመይ ጌርካ ንዑ ክትጎስዮ ትኽእል መተካእትኡ ትኸውን ሞኸዓ ብመዳፍዕ ብነፈርቲ ጌርካ እንድሕሪ ናይ ውሽጢ ሲቪል ወር እዩ እንድሕር ኢልና እቲ ናይ ሊብያ ክልተ ተፃረርቲ ወገናት ንስልጣን ይዋግኡ ኣለዉ እቲኦም ታንክ ኣለዎም እቲኦም ጠበንጃ ኣለዎም እቲኦም ነፋሪት ኣለዎም እቲኦም መርከብ ኣለዎም ኢልና ንዛረብ እንድሕር ኮይና ከም ዘለዎ ክንገድፎ ንኽእል ዲና ክንዓርቕ እንተኮይና ወይ ጃጅ ወይ ክንፈርድ እንድሕር ኮይና ካለ ነገር ኣብ ጎኒ ናይ ሓደ ወገን ኣቲና ነፈርቲ ኣፅዋር ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣበጊስና ክንውድኦ ንኽእል ዲና ብከምኡ ከውዳእ ድዩ እዚ ግን ኣብቲ ሜካኒክስ ኣብ ቴክኒካል ነገራት ኣቲና ብሕጋውነት ተመፂና ግን ዝኾነ ሃገር ነዚ ተቐቢሎሞ ዝፀንሑ ትማል ቀይሕ ምንፃፍ እናንፀፉ ዝቕበልዎ ዝነበሩ ንሰበስልጣኑ ይኹን መንግስቱ ሎሚ ንሱ ሌጂቲሜት ኣይኮነን ቀይሕ ምንፃፍ ኣልዒልና ኢና ሌጂቲሜት መንግስቲ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢልካ ክትዛረብ በየናይ ስልጣን ኢካ ትዛረብ ዘለካ ሕጂ ተን ተዛረባ ሃገራት ውሱናት እየን ተኻሊ ከይዛረብ ኣፍ ካዕበስ ዓይነት እዩ ዝኸውን እዚ ኣነ እንታይ እዩ ካብቲ ዝፈጥሮ ዘሎ በደልን ዕንወትን ንዓታቶም ዘቃልዖም ዘሎ ይበልፅ ምሉእ እቲ ረብሓታት ክብርታት ድልዎ ቫልዩስን ኢንተረስት እናበሉ ዝዛረብሉ በዘን ኣብዛ ዝሓለፈት 4 ወርሒ 5 ወርሒ ዝኾና ዝመፃ ምዕባለታት ክንሪኦም ከለና ቻርተር ዝበሃል ኣይኽብሩን እዮም ኣህጉራዊ ሕጊ ዝበሃል ኣይኸብርን እዩ ልዕልና ናይ ሕጊ ዝበሃል ኣይኸብርን እዩ ህዝብታት ዝበሃሉ ቅድሚ ዓይኖም ህዝብታት ኣይኮኑን ብዝተፈላለየ መንገዲ መንግስታት ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ክቡር ኣይኮን ንግስነት ይኹን ኤሚሬት ይኹን ሪፐብሊክ ይኹን ዝተፈላለየ ስም ዘለዎ ኣብ ቅድሚኦም ዝኸብር ነገር የለን ልዕሊ ኩሉ ናታቶም ስስዐ ዝገዝኦ ረብሓታት ዝውክል እንድሕር ኮይኑ ምኽኑ እዩ ግን ከም ተቀዲመ ዝበልኩ እንታይ ሕጂ ነቲ ምስሉይነት እቲ ፕሪቴንሽስ ዝኾነ ኣቀራርባ ኣብ ሕጊ ከም ተኣምን ብሕጋዊ መንገዲ ስጉምታት ትወስድ ከም ዘለካ ክትመስል ዝግበር ፈተነታት ዳርጋ ናይ ግብረ ሽበራ ናይ ህልቂት ኣፅዋር እዚ ናይ ሎሚ ዓይነት ፍልይ ዝበለ ኮይና ኢና ንረኽቦ ምክንያቱ ቀሊል ሕቶታት እውን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ካብኡ ስግር ኢልካ ማለት እዩ ፅባሕ ንጎ ንሕና ናይ ስዑድያ ንግስነት ኣይንፈልጥን ኢና እንተበሉ እንታይ ክንብል ንኽእል ኢና በይናይ ሕጋውነት ከምኡ ትብሉ ኣለኹም ክንብሎም ክንክእል ኣለና ኣብ ኢማራት ዘሎ ስርዓት ኣይንፈልጠን ኢና እንድሕር ኢሎም ናብ ካልእ መተካእታ መንግስቲ ንፈልጥ ኢና እንድሕር ኢሎም በይናይ ስልጣን ከምኡ ትብሉ ኣለኹም ኣብ ቀጠር ዘሎ ኤሚሬት ወይ ኢማራ ኣይንፈልጠን ኢና እንተበሉ በይናይ ስልጣን ከምኡ ትብሉ ከምቲ ባህሬን ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ሞሮኮ ዘሎ ስርዓት ኣይንፈልጠን ኢና እንተበሉ ብኸመይ ኣይንፈልጠን ኢልኩም ክንብሎም ንኽእል ኣብ ጆርዳን ዘሎ ንግስነት ኣይንፈልጠን እንድሕርና ኢሎም በይናይ መንገዲ ናይቲ ህዝቢ ጉዳይ ከዓጅበና ክእል ከዓጅበና ክእል ግን ናይቶም ህዝብታት ጉዳይ ናይቶም ሃገራት ጉዳይ እዩ ኣብ መንጎ ከምዚ ኣመሰለ ተፈላለየ ኩነታት ንስኻትኩም ከም ደያኑ ፈረቲ ወሰንቲ ቀፃዕቲ ቀየርቲ በየናይ መለክዒታት ከምዚታት ከምዚ ትብሉና ዘለኹም ተተባሃለ ኖ ሓደ ካብቲ ሓደ ሓይሽ ሓደ ንፈትዎ ኢና ሓደ ይፈትወና ኢሉ ወይ ቫልዩስ ኣሎ ክብርታት ኣሎ መለክዒ ዝኾነና ኢሉ ክምጉድ ዝኽእል የብሎም ዝኩሉ ተደማሚሩ እንታይ እዩ ዘምፅእ ሲኒሲዝም እናማዕበለ መፅኡ ንኩሉ እቲ ንሳቶም ዝምጉትሉ ዝዛረብሉ ምስልዩነት ሎሚ ዝኾነ ፅርግያ ዘሎ ሰብ በዘን ዝሓለፈ 4-5 ወርሒ ዝረኣዮ ፊግዕ ዕልወቲ ናታቶም ምስልዩነት እሞ ኣነቲ ቻርተር ኣኽብሩ እዮም ልዕልና ሕጊ ፈልጡ እዮም ኣህጉራዊ ሕጊ ፈልጡ እዮም ከምዚኦም ኢልና ንዛረቦሲ ብመሰረቱ ኣብቲ ናታቶም ኬሚስትሪ እውን የለን ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ክምህሩና ዝፈተኑ ወይ ድማ ከምፅዎ ደለዩ ኩነታት ኣብ መሰረቱ ናታቶም ኬሚስትሪ ዝረጋግፅ እዩ ንዑ እንድሕር ዘይትፈልጥ ኮይንካ መዓልቲ መዓልቲ ብዝበሃል ሓሶትን ምድንጋርን ከም ዘለዎ ወሲድካ እንተ ክትሪኦ ኮይንካ ግዜ ይወስድ ነቲ መረዳእታ ንምብሳል ኣነ ግን ኣብዚ ሕጂ ዘለና እዋን ብኸመይ መንገዲ ክመፅእ ይኽእል ምክንያቱ መወዳእታ ፍትሒ የድሊ ንኣህጉራዊ ዝምድናታት ዝገዝእ ሕጊ ክህሉ ክእል ኣለዎ እቲ ሕጊ ከዓ ናይ ብሓቂ ልዕልና ሕጊ ዘረጋግፅ ክኸውን ክእል ኣለዎ መሰል ህዝብታትን ሰባትን ድሕሉ ክኸውን ክእል ኣለዎ
نازي زدلي ميكانيزم كفتار كخيل الله مبر من كم زمان زحول كينات دنبره ميكانيزم اب زمان زحول كينات زي تغيرمو بخوم قصله او ويس اسرع عمتات كا ممليسو خبحقوقن كرغص ندرانا سو كم زريو دلنا نايتي هجمني ناي معرباو عالم ناي امريكان ناي مشارختاني ززارب زلو بفلاي دما ابت عرب سبرينج زنبره غزي زختلو زنبره بوليسي دحر ونعتاتهم بزحات مشارختي زخسرهم كنتات بزعبوي زارب زلو at the end of the day كن اتي ناي عرب سبرينج باي ذا واي سي اي زبقسو مخاني زنقر بمسرتو ناي سي اي سرح كم زنبره تسعتي تكونتات كجمبر كله ام ودات دمتن هاجرات بزح واغا خفيلنالو تزدل لو تدما بزخونه تكون هاجرون اي تراين تونيزيا تكون كابت زنبرتهم زحايشي وتي بلومن ليبيا فحفحاتيوا ግብጽ እንተኾነ ካብቲ ዝነበሩ ወይ ከፍት ህይወቶም ተመሳሳሊ ምባረክ አሊኻ እዚ ሕጂ ዘሎ ፕሬዚደንት እውን ልካ ከምኡ መሳርሕቱ ዝነበረ ንሕስኒ ምባረክ ናይ ሽዑ ዝነበረ ሱርያ ጥዋዕ ዓቢሎማ የመን ጥዒት ሃገር ዝነበረት ፋሕፋሒት እዮም ላ ስለዚ the whole concept ናይ አረብ ስፕሪንግ እንታይ ለውጥ ምፅኡ ድሕሪልካ ናብቲንግ ዝተቀየረ ነገር የለን ሱዳን ዲሞክራሲ ዶ ሓጀ ወሓጀ ተባሂሉ ሎም ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ስለዚ እቲ ኩነታት ኩሉ ግዜ ኣስተውዒልና ለቢብና ክንፈልጦ ዘለና እዩ እናበልኩ በዚ ክዛዝመ ከም ወትሩ ሳብዚያ ሰዓት እዚያ ሳብዚያ ግዜ እዚያ ተኸታተልኩም አይ ሆፕ ገለ ነገር ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ናትኩም ግደ እናበልኩ مزياله بواخ تفكر ابز عالمنا بقلطف حنبابي بتكنولوجيا بتغعزلو زلا بخمي كنعوات نخل زبل حتو مجمريا ات تكنولوجي نابي قصي زخيز زلو artificial intelligence بلوك تشين كومون روبوتكس ابزيوم عاودزي بنشتي جنزر انفست نقبر يجمر نحنا سمارت خين خون غلينا ابطم سمارت سباد شرحوا له زلو انفست غيرنا جنزبنا كن مساتهم كنعب نخل اذا حدا بسولن بلحن منقدي كالاي ኣብቲ ዘለናዮ እዋን እንታይ ያሎ ዝዓቢ ዘሎ ሪና ንዕዑ ክሕግዘና ዝኽእል መፅሓፍቲ ድዩ ኮርሳት ድዩ ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ቴክኖሎጂ ንኩሉ ብናፃ ብቐሊሉ ከም ትረኽቦን ገይሩካ ስለ ዘሎ ተጠቐመሉ ሳልሳይ ድማ